football ti par janga somni pakhat na ngai thavele don ta ila Liverpool legend tuna pandit Lotling Berte jinga mi ni mek bok Jamie Carragher hian ain khellaya aven ne lei theilo thin Didier Drogba chungchang ti hian asoya Drogba hian strikerina anti tur ang atikim vek big match hate goal a khung thina FA Cup final a tumthum lai gol khungin atima chak puya League Cup a Carabao Cup final a tumni gol khungin atim a champion pui boka Munich a Champions League match poimo taka gol poimo a khung te kha khamitum Champions League final a Drogba gol khung kha tuin nge theihil theyang a thatwang lai bera khan ani hi chu dan thei lawani atia Drogba hi engang chia tha nge kan ngai vele awang lai taktaka kha chuan Jamie Carragher hi chuan dan ngai na omlo striker thabi ka achiarani Jose Maria Jimenez Uruguay defender kumsam thummi tuna Atletico Madrid tana khelmek hian ahun kalto chungchang ti hian soyin kumsom pasari mi kani khan kan tima first team tana ka khelma sakber katonga ma se third division kan khelawangin kan din mun a thalawa lo po kanei mi lawa lo chu soilo contract tak ngial po mumal takin kanei lo sim khati lai khan katana thil poimo chu bus ticket khania kapa in eizongin na athoka two wheeler te angreng tak nein chu ana thona khan amang tangkai thin le kanu khan inlam na akut ken topa ma se khati lai khan ka u naw nu kumsom palimi chau chuan naw apai te tlat mai sia kanu tan po khan ti tur atam pha le ma se chung ko in kom ngai le in lungrual tak kan ni awangin kan sum lak lu tlem le ma sela kan in rel fel ve theizela ma se engemo changa khosak buai rap chang aum lo thei lova chu tiang hun chu kan tong ngun le ma se tum khat chu kanu le pa te ba ka u naw nu kha hrilin trap zoi chungin naw kan nei don nai sia chu wangin he naw lo piang tur hi ka mo phurna kala ang tin ka hril ta top maya ti chuan ka kheriara min pui bom tu ka ai o thin he na chuan ka din mun hrilin ka chung kwa ka tan pui theina tura nadang zon ka ngai sia te chumi awanga in khel ka chaw san mai atul thu te ka hrila khati lai khan ka ai owa ding thin kha kan chen na atanga kilometer zanga ve la ya hla a oma kha thu ka hril nu khan thui hruai nein an local wang dar kar thum le achan ve zet min thut chila in khel chawsan lo tura min thlem ba ka min tan pui theina kong an zonga achan chu football hi ka kalna tur dika an nga ya chawsan lo turin min du hle ka chun zom theidan tur min ngai tu puina sa hleya khami hnu lok khan Atletico Madrid ka panta Atletico Madrid a hian in liam chang te ka nei ve thina chung huna te chuan Spanish ho hian Ivan Duay le mai ti in min hril thin ma se an mita enin ka van nei zia hi hriani ula chuan ti in ka ngai tu wang zel atiani chung kore theina le har sanna awanga in khel chawsan tum vek to ama kai hrai tu ten kong an ko mu awang le tran puina tlem adona wang chawa in khel chawsan talo Jimenez hian kumsom pariat apum hnuwa Anram Club Danubio FC atangin Spanish Club Atletico Madrid apana chu kumsan hi som pathum dai towa khan ani he club a hian tun thlengin ala khela awang lai hun tha zong amang ral mek Madrid club a hian a in liam changin Spanish hawin Ivan Duay le mai tin an tor puina thu te an hril ve thina ma se ama hi chuan Van Duay in tina anei mi lo thung in khel kha lo chaw santa se tun a in are thei don ti a hria anuna re theina a bo thei lo hial mai thei ama mai ni lo achung te tan po re theina bo tu ani thei lo hial mai thei bok hun khir khan takatonga atui footballa senior team me ura to nuwa po in khel chaw san tura thutlung na siam ta hial ani na atanga khai chua a omna kha atan ahlutak zeta ama le achung te tan re theina a bo na kong poimo tak ani ta bok chuwang chuan mi Van Duay a ain ngai lova mi van nei taka ain ngai zo kani kumsang ni paruka Ballon d'Or dong tu Italian defender Thazet Fabio Cannavaro hian Ballon d'Or adon chungchang kha ti hian asoya defender ni chunga player choi moina sang don hi a har sa hleya ke ngei po kha defender dik tak kania gol khung tam lo ve tak kheldan phunga po defensive tak keima le a chevel zong kha chu defending ani deuh top maya katumber chu striker ka ma chonte gol khung lo tura ven ne ani chuwang chuan katan mimal choi moina sang don hi a har sa hle
Ballon d'Or chawmona dong tur hian van nei angai tela khamikum World Cup a Zidane a thil ti te kha kan thei ngil thiang lova Ronaldinho le Thierry Henry te khan an mania theina om sang ber an lan tir lo tum ani ti te kha thudik ani kei khan season thatak ka mangdi ka pom thlapa tima captain ni chungin FIFA World Cup no moi ka choi bok achang chuan striker te hian he chawmona dong tur hian mi riru an lana sa jok thina mimal chawmona lama hi chuan tlarmalam player te hi an lang sar jok fau mai ma se defensive performance lam hi ngai tha athiang bik lova chuwangin tlar hnunglam player te a mimal chawmona sang pek hi thil dik ania an na an tho that phot chuan chu thil dik ani tun nai chawa ero Ballon d'Or dong thei tur khopa defender chacha ka mutari lova achan chu an khel dan phung adang lam ve tak em wangni in ka hria ati ani Italian defender ro pui Fabio Cannavaro hian kumsahni paruka Ballon d'Or adon kha phulo ain ti big mi lova chuti rual chuan Zidane khan dongpo ni sela phu ati hle ti athu soya tang hian alang chiang renga Ronaldinho le Thierry Henry te po kha an theina san zia hra rengin an ni pahni khan an theina tak World Cup a khan pholang ni sela Ballon d'Or chu puina zual tu an tling don ti a hria ma se wane khlak takin aman Ballon d'Or adonga khatianga defender in Ballon d'Or adong ta kha thil om lo ani lo tin tlar malam player te chau pek tur ani big lova tlar hnunglam player te pek hi aswalna aom lovetin defender te hi player thaber ni ve thei tho an ni zia asoi langani sangni parukuma Ballon d'Or kha Cannavaro hian dongin panina Italia a teammate Buffon a oma pathumna Thierry Henry omin palina Ronaldinho a oma pangana Zinedine Zidane a ombok Ballon d'Or hi defender zinga player pani chawin an ladonga German player ro pui Franz Beckenbauer khan tum ni dongin Fabio Cannavaro hian tum khata donga anni pani lo chu defender dang Ballon d'Or dong an la om lawani goalkeeper a phe chuan left yasin chau kha Ballon d'Or dong om chunania chu po kumsang kha zakwa samruk pathuma dai to le ngal goalkeeper tan phe chuan he choi moina don hi a har sale zual ni in alang Dutch legend Barca game munam le nge tak thin tikitaka system muchuak tu nia soi thin ni bok Johan Cruyff hian football kheldan mangchung chang ti hian asoya technique hi ball voi sang khat sep thei ti lamani lova ball sep tam thei ringot hi atangkai lem lo mi in azir tlau chuan ati thei mai thina chutiang ani chuan sarkas vela thiam thil phaulana tan nei lo ro se technique hi chu ball voi khata thataka pass ngal theina hi ania chuta chuan ball kalnat zong ball speed diktak ahun diktaka ball pet ball pass ateta na remchang taka ball kal ani tel bok turani football khel hi thil olsam te ania ma se olsam taka football khel hi footballa ahar salai ber ani thung quality nei thale ma sela result athachi lo chuan omzia aom lova result thale ma sela quality aom si lo chuan mi a hip lova a boring hle ati ani Johan Cruyff Dutch legend football kalmang clear thiam in he thu asoi hi angai tua zui tlak le football a hian ball sep tam thei hi atangkai lutuk lem lo tin heng thiam thil te hi chu sarkas vela in hlopuya na mantok chawa angaya football kheldan dik jok chu technique thatak nei chunga chumi technique chu khelmola mandik ani jok atina ania heta technique asoi hi thil dangte chiam ani lova harsat mel vaksi lo ma se olsam mia si lawani ball ichan vele ti khotlai mia lova one touch pass kan ti thin voi khata mani duna hmuna tak ball kalchak zong dik thlap chunga ipa sateta na lak nuam tak ni tel box si chumi te mai chu inei that chuan technique nei tha olsam taka football khel thei tura ngai ini chu Johan Cruyff ngai dana nia I trom puyem le footballer tha ni na hi chiksang sang thiam tama ain ngat lova mani duna hmuna dik thlapa ball da chat theina hian ain ngat zokani ati na te po ani bok o me footballer sang ngai tua ta ila ball thiam ma se achuak lam thasi lo te oma ball thiam tak achuak lam thathin bok an oma ball thiam lem lo ma se ball pek chua thiam si anom bok chu tiang lo po chu chi sang ala om thei o me han ngai tua chian hian footballer tha ni tura mamo hi chu aom nge ya chuta chuan Johan Cruyff ngai dan hi kan trom pui nge nia
ngai dan shan kan nei jok yahan khraifian ain khelain transfer market in atarlan dan chuan ramle club tan match zaruk samthum panga a khela goal zathum samruk pahni khongin assist zani samruk panga anei boka anram Netherlands tan phei chon match somli pariata goal samthum pathum le assist samthum nain match somli pariata goal contribution samruk pathum loi anayani ahun laya player thabera thlan ni phak ngat coaching lama po a thaber te huanga da thin ni bok hi football khovel tan hian a hlu hleya ama boral to ma sela ana thote ero football omchung hi chuan athidon loti achiang hle Arsenal defender Rin Roll William Saliba hian English Premier League ka anchunga ommek Liverpool hian English Premier League ka marshwai anphu leina ria ti hian soin Liverpool hi pakhanna an oma heta hian season an khar po ani theye he mun an thlen theina chan chu tun season a hian kan ti theilo thil an ti thei wang ani chu wangin keini hi chuan tun season a hian English Premier League te bula marshwai hi kan phu lawa Liverpool hian marshwai na chan an nei thung diktak chuan tuna phei hi chuan kan kar azau ta hleya ma se anni khum tum hian theitop kan chwa chhun zamang ati ani kha English Premier League ka Liverpool in point somsari an nei me ka Arsenal hi pahnina omin point somnga pariat an neya khel inza da point som pahnin anin thlau me ka khel mabak match kwa ve chau nei to in point som ni pasari ve lo chwa thei an la nei an mani pahni hi Anfield ta an lain ma chon don bok hetiang kara hian William Saliba hian Liverpool hian te bula marshwai an phu ti in anti that amu sak thiam leya Arsenal che chual fauna Liverpool hi an che chual ve manglova chu chuan Arsenal hi marshwai tu ni phu lova asiam ti apom thlap bok ma se infirmi ania ariru po adik hle atop thlengin beidong lova ve ngar riru apua hei hian ariru pun mang dik zia atifia hle o me player then khat hi chuan riru hrisel an put zel theilain then khat hi chuan mani intinwal zong emo midang te an ni na lo puya soina te adik lo hle mai a ti zui tur angchi soi chhuate an chinga Saliba ero leadership nei tha ani na athil clear dana tangpo hian alang chiang hle Cristiano Ronaldo hi tuna kum somlimi ani towa au pave viau to na in ama aya no pangte ti hlei theilo atifowa tuna Nations League season kalme ka po hian player na zongina anti theilo atile der to Nations League a league sangber league a Portugal hi group 1 an oma Croatia Scotland Poland tenen om hovin Portugal hian match ruka tumli chakin tumni draw an neya an tlomia lavani tichuan group leader ni chungin quarter final anin pet kaya quarter final a Denmark ma chonin first leg a tlom ma sela second leg an le thala semi final anin pet kai heta hian kumsom limi Ronaldo hian a tholok leya Portugalina Nations League ka ram an ma chon zong quarter final thlengin chung ram laka chuan goal a khung kim vek Croatia Scotland Poland ba ka Denmark te hian kumsom limi hi andang theilova an laka Ronaldo hian goal a khung vek ani Nations League sangber League A ramsong paruk omna hian Ronaldo hi top scorer ani mek boka goal ruk akhung to he league hian Germany France Italy Spain Netherlands Belgium ti te anom ve vek chungin Ronaldo aya player mal goal khung tam an omri lavani Ronaldo hi Saudi Arabia top scorer ani mek boka chu wangin Portuguese superstar hi tuna tak hi chuan Asia khomwal puya le Europe khomwal puya in elna akhela top scorer ni na nei ve ani taria kum somlimi ani na ngai tua phei chuan anha tho hi thatok tak ani transfer thuleng lam kan soi main in khel result lam soi talokila Nijan Khan in elna sang khel chun zom ni in international level a FIFA World Cup qualifying khelin Europa Lithuania le Finland gol ni ve khungin ani ne to ka Albania in an mikwal Andorra sithum faya nein Bosnia and Herzegovina in gol ni gol khatin Cyprus an neya Poland in Sydney faya Malta nein San Marino chu an mikwal Romania in gol nga gol khatin an sopa England in sithum fain an mikwal Latvia an ne bokani England tan hian mini samthum pare na Reece James chuan free kick atangin moi takin ma shwena goal khunga farsa fa goal dang lu bel lo ma sela second half mini samruk pare na Harry Kane an goal ni na khungin mini samsari paruna Crystal Palace player poimo Azean England goal thumna hi khunga goal dang lu bel talovin England hen in khel thunun chungin harsa lo takin
Situm faya chakin point thum an lo chuak ta ane ti hian England hian Thomas Tuchel ka hruainan hnuaia match ni an khel ta a chak ve in 100% chak result an nei chhun zom ta zel ni zan ve khan Africa Khomol puile Australia te FIFA World Cup qualifying round khel ani bok zan ina in elna khel chhun zom tur om boka Asia Khomol puya FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zom do na match masalam phei chu voin tlai tang khan an khel tana Darli le minin nga Japan le Saudi Arabia ma chonin annuwa Darli le chanveya match ni an khel chhun zoma zanin dar sari le mini som panga match ni khel don bokin dar ko le chanveya te dar som pakha le mini som li panga te Asia rama hian World Cup qualifying round an khel chhun zom don ani South America a hi chuan zanin zan lai pel dar khal le chanveya Bolivia le Uruguay in match masaberan khelanga naktu jingdar nga le chanveya arwalin match li an khel le anga Argentina le Brazil anin machondona ngai ven an hlo le anni baka hian Chile le Ecuador Colombia le Paraguay baka Venezuela le Peru te anin machondon ani Europa po FIFA World Cup qualifying round na vek zanin dar som le chanve hian Moldova le Estonia anin machonanga dar khal le mini som panga arolin match nga khelani don boka chuta chuan Gibraltar le Czech Republic Israel le Norway Liechtenstein le Kazakhstan Montenegro le Faroe Island North Macedonia le Wales te anin machondona anni hi UEFA hnuaia ram omte niin UEFA FIFA World Cup qualifying round ani hei baka hian Africa Khomol puya FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zomanga international friendly match an khel don boka Asian Cup qualifier an khel don bok ani club level in elna India rama I League khel chhun zomani boka heta hian Mizawina I League club kan nei om chhun Aizawl FC an kloma Dempo laka golnga gol ni in atlom zoka an tang he mecha hian mol nei tu Dempo hian minisom parungna gol ma hruai khungin minisom ni parungna an khung bela minisom thum pathumna an player Muhammad Ali chon an lama tilut palin Aizawl FC in gol khat an nei velea first half a gol ni gol khatin Dempo in man hruai second half a Aizawl FC chechezoka tang chhun zomin Dempo hian gol thum an khung bela Aizawl FC hian gol khat chawan khung bela Dempo tan first half a goal khat khung tu Marcus Joseph chuan second half a goal ni khung belin hat-trick asiama Vinay Harji chuan goal khat khung bel boka Aizawl FC he minisom kwa pakhat na lalbiak dik mangin goal khatan khung bel ve rama goal dang lu bel talavin goal sariluna hian Dempo hi goal nga goal nin Aizawl FC laka hian an chak ane ti hian I League season kalmek an khel to china Aizawl FC hi relegation zone anom chhun zom ta khel som nia tunga chau chakin tum som pakhat zetan tloma point som pakwa chau an la nei ani khelma bak match hi atam to lawa chu wangin Aizawl FC hi an khelma bak atang hian result tha nei lawa relegation zone an pal tlang thei lawani chuan season thara Aizawl FC hi I League ka kan muchun zom thei don lawani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila France chanchin bulian ten tar langin Liverpool le England fullback kumsom ni paruk me Alexander Arnold chuan Real Madrid panarem tia kumnga dai contract Real Madrid a hian aziak don ti antar langa Spanish club ro pui hian ni pui transfer kongka hon huna free transfer in Alexander Arnold hi an la lut don ani Spanish chanchin bulian ten tar langin Real Madrid hian Athletic Bilbao atangin Spanish forward kumsom ni pani me Nico Williams laglu antum boka release clause pan maktade somnga pakhat point pariat nei hi an laglu thei be seina po asang le heti lai hian an Brazilian forward Vinicius Junior kumsom ni palimi chu Saudi Arabian club ten sum tam tak the chuakin an thlem ve mek boka Vini hi Real Madrid chu asan thu thei din hmuna adingani Manchester Evening News Center langin Manchester United chu ni pui transfer kongka hon huna player som vel tal chu chua tiran tuma chungjinga chon England forward Marcus Rashford le Brazilian midfielder Casemiro te po antelani Mirorin tarlangin Manchester United hian Fenerbahce tana khelme kumsom pokomi Yusuf Ankesek center back chu antlar hnung thom chakna tura laklu antuma ani hi Tottenham Bayern Munich Atletico Madrid Napoli le RB Leipzig te point an be seimek ani Mundo Deportivo Spanish chanchin bulang sarin tarlangin Barcelona chon Newcastle atangin Sandro Tonali kumsom ni palimi Italian midfielder hi laklu antuma ani baka hian Tonali teammate Swedish striker kumsom ni pangami Alexander Isak laglu antumbok Mirorin tarlangin English defender Zara Braithwaite kumsom ni pani mi Everton defender rin role ni mek hi Manchester United le Liverpool ten laglu tumin an helmek
Spanish สันสินบุเลียนเตนตาลังอินตัวเตนฮัมจวนซันดาร์แลนด์จังอินคริสริกลากดูอันตุมชุนจอมเจลากุมสองปัสริมี English midfielder ทั้งดวงตักฮีปาลมักเตเรสมทุมปัสริเวลินตัวเตนฮัมเห็นอันละลุดงามนีอินตาลันอันเนNew York Times สินตาลังอินบาร์เซโลนาจวนดัช midfielder Frankie de Jong จูอันเนน่าจามเจลตูรินอันตัวน่าคอนแทคอันไหนเมกุมสันฮิสมนีปารุแข่งไดฮีโปเซสกาคอนแทคชาจอกเจียปุยอันตุมันเนโอเลคดิชินคาตุนทุมาฟุตบอลตีกันไงทักเทชินจูนี่แหละพอดรอเซ